Romans Lyric Lenabiki Thormasida Mayambu Taram Oxeri Nasi Lenagadar chapter di Romans chapter 4 ne Masida how was Abraham justified? Abraham Taza Bagi Mapa Oriba Abraham se Karamna Suman Bibra Haibadugi Maramda Hariba chapter 4 Asida Queen Nagani Masi Nainatring the Hana Amuk Shora Patanatause Sagada Levi Pai Shoyam Tagatare Aikoina Mamangda chapter 1 to 3 Matang Nainapun Matuna Paul Natapi begin Matuna Gospel Karino Having Maram de Queen Nagare Aduga 2 3 the sweet Pai show Aduga si 4 the Mataukaramna Bible da Tazabagi Mapa Weba Abraham Mahak se Karamna Nahana Suman Bibra Karamna Monda Rankubam Pibibra Habadugi Maramda Nainagadauri Masida Nahana Bor Pibu Ainangam Kodimana Kanam Matin Ohenbu Dari Bishnau Nana Bor Pibu Samona Sitaraga Nakitawaina Sing Biduna Makoy the Leramba among Batsaman of Kodim Kopang and View Prabhu Jesu Christ taking the Kuramjari. Amen. Koi Ahambada Romans 4 1 to 5 say Koi Pamina Sim Chinaw Sing Matam Yamna Lauroi the Maramna Yaring it in the coin screen the Patana Ying View. Verse 1 the high Masi Equina verse chapter 3 the Nainakibdo do Equina Magi conclusion the Kari Adoitari Equina Tasa Big Mapana Equina Wanja Tangasi Mangan by Abraham Shona Yati Havni Masiniko Adugi Hek High River Texas Sigi Romans 3 31 game among the circumcision Gimaram the Nene Madone Aduga Koshi Yang Adugi Makada Mana Havnico what shall we say then Adu Erekati Equina Kari Hagani that Abraham our father as pertaining to the flesh had found Haksang gi matung inam Aikoi ipa Abraham na Kari Pangkrabage Hai Badu Equina Kari Hagini Havni Hadi Mana Haksang gi matung inama Tazaba Mapu Tazaba Suman Bi Tazabim Mapu Suman Biba se Haksang gi matung ina Mak Suman Biba se Masigi Maramda Mang Toba Tabaki Mapanara Natraga Tazabiki Mapanara Taujangi Mapanara Habudo Maduki Maram the Neva. She yanks verse to that. Maramdi Abraham zet Tabaki Mapana, Habidi Mahang Toba Apo Tabaki Mapana, Suman Biba Tarabadi, Habidi Mahang Mara Laitere, Mahag Dharma Sele Hene Ishona Likeli, at the wild quota Lautopa, Dumna Lautopa, do never justified Habse, Masiko Viganuko in the Mamang High Kramni, Oivet Oirabadi. Mahak Nako Maduda Mahaki Tabuk Atugi the Mark South Toxin Leva, Glory lay have the boss to lay, Mark Napan to leva, South Toxin leva. Have the Mahana Po Tabuk Am Tauruga Mahana Madu Pangani have a Taradimon the South Toxin lay. But Adu would not be for God, Shorgim among the Nati Heaven. Now say, I couldn't Tabamata Womatamda any Tabamata Womatamda Kogi Pangan oh what Jum Oigera company Oigera Karikera Tabuksa Taropumatam de Quena Equina Madu de Quena South Toxin Leva. Do we show him among the Nati have Masinico Madam di Bursty die Sasana Kari Haikibage Kari Haibage Abraham na Ishob Taze Aduga Masi Mangonda Dharmas and Bo in the Singtan Nay Heaven. Habidi Masida Haze Abraham na Karamna Dharma Semba Pangbra have the Chamsana Abraham Ishor Taze Adu Magi Tazabuduna Mana Ishor Tazabuduke over Dharma Semba on 2 Avenue Mana Ishor Tazabagi Mark Dharma Semba Pangi Avenue Masibo Karishu Chamnaniality Samsami Adu Yangche Adubum Mana Dharma Semba Pangose Mana Toba Tabaki Mapana Nate Tazabudugi Mapana Ni Avenue Aduga birth for the Adude Hoji birth for the Hojitiko now to him that worketh is the reward not reckoned of grace. Recon have atadi when a recon counted have say masigi meaning credited have meaning Greek wahid some money my meaning cost some money recon have to counted accounted have any masing tana biba hapson biba mongon hapson biba hisa hapson biba have do aduni madugi meaning seko adu tabak suriba mongon the diko reward the mana haidi kusuman ado madu Thousand digi when the Sintana deba, but of depth have the Magi Pibum Topa, Magi Tuan Budo,
ꯇꯣꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯊꯧꯖꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯊꯧꯖꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯊꯧꯖꯥꯟꯅꯦꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯡ ꯀꯨꯕꯝ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯖꯥꯟ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯇꯣꯟꯕꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯗꯦꯞꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯃꯦ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯔꯁ 5ꯇ but to him that worketh not ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯒ ꯇꯥꯟꯗꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗꯀꯣ but believe on him that justifieth ungodly ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯗꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕꯗꯣ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ his faith is counted for righteousness ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯣ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯃꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯔꯥꯡ ꯈꯨꯕꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕु ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯣꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯔꯥꯡ ꯈꯨꯕꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯚꯔꯁ 5ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯗ ꯊꯥꯖꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯔꯦ ꯐꯠꯇꯕꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕꯁꯦ Exodus 23:7ꯗ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯁꯤꯡ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯠꯀꯅꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤꯕꯨ ꯆꯨꯝꯍꯟꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ Moses direct habni Deuteronomy 25:1 su habni mi anigi marakta misingi marakta khanaba taragadi nakoina wayan dhalai lakpa matamda nakoina dharma semba adu sumangadabani phattaba mi adu maran sigadabani haina hai aduna isogi wayan da su hayeng phattaba mi adu maran sigini dharma semba mi adu suman bigini aina mamang da haigere phattaba mi adi pap tawba habdi isona yadaba wayan da thang thugai bdo habni dharma semba habi mi di kanano wayan da thang thugai daba pap tawdaba lai muti lataba mi gi mapo frandaba mama pana haibe inba oidaba ngangdaba adubu ikhoina dharma semba kaweba pap ki ona tainabane pap leitaba haibani masida akhoi yengsiko hairiba huji pakraba sing asidaki ikhoina yengse adudi dharma semba ikhoina Abraham se karamaina justify tawe habje ikhoina masidagi ikhoina khaitang amu yengseba ikhoina Genesis 15:6 adu huji adu mangne Paul na quote tawribse masida hai mahangna mapui bungoda thajai aduga mahaki thajabudu mongonda dharma sembo oheli hai masi khaktane mina parebse masiko Abraham na isor thajai aduga dharma chele ekhoi ju isor da thajaradi ekhoi phatta boy kera papi ogera ekhoi dharma chele ekhoi isor na kanbikhre haibsneba isor na kanbikhra mina ekhoi kanagumba amattana ekhoi je manghan bangamoy norokta puhun bangamoroi haina misingna sumaina wapau sandueba madu laleba masi yengchiko Genesis 25 da Abraham na isor thajabagi mapani adubu mahaki punsi mahingje kari oina hingeba mahana isor thajagaba matungda ma mi hurambara mahak lai mutri lapara mahak isor na haiba indabra masin thiba ngangbra kalakpa leibra mi hoba leibra haibase masi maramda ekhone yengcheba isor mangna habne 26:5 da because maramdi that Abraham obey my voice Abraham na aigi khonjen mangna haibadu illi habne and aduga kept my charge aina sitau habdu man ngaki my commandments aigi yathangching man ngaki hamne my status and my laws aigi wenda thangching ado man ngaki hai mong on the pidi wenda thangje jame ceremonial circumcision dungai adu danatan adu ngakpuda natana ma ngasai ki 10 commandment na hairiba khudimukto mahaki punsida ileba 11 ki 17 da mukho yengse
aduna mahakpu chayeng toroba matamda nachanupa aije tu kalu haiba matamda mahangna ko masanupa mahaki amtang haiba masanupa da pitok pikeba hanko that he had received the promises aduna mana wasak piba do phanglabada hadi mahaki daradagi prithibigi pumbase oigini haiba hai prithibigi kambi mapudu magi daradagi lakani aduna mije bor pigini habdo madugi thajabdo lai aduna isnausa ikone khanse Abraham na ishor bu thajai aduna mana ishor bu thajabdo kaidoba adu ishona mahaku sumale ishorgi thaujan sumale ishona sumal bire habase maki khudam oina kaidoba maki punsida mak pap tawdeba lai muti lateba lai muti laba singdigi ma kauthoi tongana layeba hanko ma yam dharma chele habase aikoina khangeba masi kaubiganu ko isnausing aikoina ishoda krista thajaradi koina yathanga ko darka laite kana mina habase masi aran baneba hoi yathanga ko nai arang ko phangale habinate prabhu na aikoi thajaragadi prabhu na ibu suman biba taragadi maki suman biba adugi matung inako aise ishorgi wain yathanga do ngakani habine masi makata na mu yengminase ko masi aigi point nate bible na takpiba adune Romans 4:6 to 8 yengsi ko 6 dai even as David na suko describe the blessing of man unto whom the Lord imputed righteousness without work thabak sudana dharma senba hapsan biba habdi imputed righteousness hajabuga justification ga samane hen ishona suman birba mi ado mahak dharma senba mongona dharma senba hapsan bi khrabne hapsan biba ko imputed habne important have jo imputed oi targadi mongon dharma senba do engonda hapsan biba taragadi engonda mu aigi wangang sangana lamcha sajana uthorakne mase ko makai ishona suman bire papi aise ishona suman bire hai taraga ina huran duna leirba machin thibu wangang duna leiraga ishona aise suman loeba aduna aise suman bikrabana maram oiduna haidebe imputed righteousness na maram oiduna ai machin thibu ngang roeba lai muti lala roeba ishogi ming aremba da pala roeba aduna sabat sen nga aneba mai pan haibe ilneba masiko mitumya lana mi hape thabakchi asigumba mayam de tawroibe ishona tawaibo maki imputed righteousness aduna koi to holakani habne masida sabenda sumna hai maki pap kopireba mi ado makhoi ado yai phabani makhoi gi pap ko sanbireba makhoi ado yai phabani hai masida ko blessed is the man to whom the Lord will not impute sin pap hapsan bidaba maki punsida pap hapsan bidaba ma ado yai phabani hai pap kupsan bi baharaga ishona ikoi gi pap kupsan bi baharaga ai huran ba ai lere ishona aije ai huran sum duna reinde ai gi pap ishona suko kupsaloeba ai gi huran ba ai pap kupsaloeba kupsan bi bahibadi ishona aije suman birani suman biraba matamda ai pap to thadokpa ngame thadokpa ngamambe mahangna neba asibu kupsan bi bahina koina sumaina lawrasu yaeba isnausing basi kaubiganu mathang dai khoi yengchiko Romans 4 gi 9 to 12 ta mu yengse chida hai ko masigi bor ase then upon the circumcision unkakpa khakta da lakpra natraga upon the circumcision also unkakta ba mising da su lakpra habine masigi bor haidi masi hujiki ko shona pa kusan biba haidi shona suman biraba aduna shona mara laitra hena lakthoki ba dharma semba phangamba justify tawkhra mi ado masi unkakpa khakta da lakpra natraga unkaktabada su laktabra sine aikoina hai madudi faith was reckoned to Abraham for righteousness Abraham na ishor bu thajai ado hairiba thajabudo kaidoba dharma sembo ina masing counted oina magi thajabudo dharma sembo ina masing thikreba counted tawkreba singthana bi kreba masi haibni ko masi verse 10 da mucham chame karamna monda singthana adu eragadi karamna monda singthana biro mahangna un kakpo matamdara natraga un kaktaba matamdara haibne pakhumdi un kaktringaida haibne un kaktringaida but in uncircumcised henko adubu un kaktringaida haibne masina hairibje un kakpo matamda monda circumcision pidringe mamangdane shona haibje 11 da yangji ko mahangna un kakpigi khudam ase phangki karigi khudam oina phangi thajabagi dharma senbagi chum oina mahana phangki baneba haidi makse hana thajare aduna thajabado mahakse thajaba mangonda thajabagi apana dharma senba
ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯆꯨꯝ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯐꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯝꯁꯤꯖꯟ ꯑꯁꯦ ꯐꯪꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯐꯪꯕꯅꯦ that he might be father of them that believe ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ though they be not circumcised ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯛꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ the righteousness might be imputed unto them also ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯀꯛꯇꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯅꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯔꯀꯝꯁꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕꯅꯦꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯆꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕꯅꯤ 12ꯇ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯃꯦꯀꯣ and the father of circumcision to them also who are not of the circumcision only ꯑꯗꯩ ꯀꯛꯇꯕ ꯃꯤ to them who are not of the circumcision only ꯀꯛꯇꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯥ ꯀꯛꯄꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ but also who walk in the steps of faith of our father Abraham which he had yet been uncircumcised mana circumcised tꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯥꯡꯅ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯕ꯭ꯔꯥꯍꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯕ꯭ꯔꯥꯍꯥꯝꯗ circumcision ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯌꯦꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯏꯐ ꯑꯗꯥꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯎꯍꯩ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐ ꯐꯠꯇꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯎꯍꯩ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯆꯥꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯆꯥꯌꯦꯡꯅꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯆꯥꯌꯦꯡꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯌꯦꯡꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯥꯖꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅ ꯎꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯌꯦꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 10 commandment ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 10 commandment ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯝ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ 10 commandment ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯝ ꯐꯪꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯄꯥꯡ ꯇꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯤꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯁꯦ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯇꯧꯃꯟ ꯗꯟꯗꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯗꯟꯗꯤꯗꯣ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯄꯨꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯌꯦꯡꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯕ꯭ꯔꯥꯍꯥꯝꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯙꯔꯥꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁ 4ꯒꯤ 13 to 15ꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ for the promise that he should be the heir of the world ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯗꯤꯌꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯕꯤ ꯃꯄꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯗꯥ ꯅꯧꯗꯥꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯥꯁꯛꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ was not to Abraham or to his seed through the law ꯍꯥꯏꯗꯤ circumcision ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 10 commandment ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯁꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ but through the righteousness of faith ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯕ꯭ꯔꯥꯍꯥꯝꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯥꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯗꯨꯗ ꯊꯥꯖꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯗ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯗ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯂꯥꯏ ꯃꯨꯔꯇꯤ ꯂꯥꯠꯀꯅꯤ ꯃꯤꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯅꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯨꯔꯨꯝꯒꯅꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯜꯂꯣꯏ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯕ ꯉꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯦꯕ verse 14ꯗ for if they which are of the law be hearers lawꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 이바 미싱 ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯗꯥ ꯅꯧꯗꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ faith is made void ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯇꯥꯔꯦꯕ and the promise made of none effect ꯋꯥꯁꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯕ꯭ꯔꯥꯍꯥꯝꯒꯤ ꯙꯔꯥꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯀꯣ circumcisionꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅꯅꯤ
ओइबा तारगदि हैबने अखोइना उन कए हारगा प्रभु जीशु ख्रिस्ट ngona thajadadi kai kanade Jude singna ju yenguna khoina khanglo Jew singna प्रभु जीशु ख्रिस्ट हाकब जीव सिंना मखोइना मोसेस की लो सिंगा ए सर्कमसिजन तवी अदु प्रभु जीशु ख्रिस्ट जे मखोइगी कनबी मपुने हैना थाजदेबा अदुना मरम ओइदुना कैदोबा मखोइदको कैदोबा मखोइबु चुमहनबिद्रेबा मखोइना लो फनंगा एजु सेरेमोनी लो फनंगा एजु तेन कमामेंगा एजु गुजु सर्कमसाइज तौरागु मखोइना कनबी मपु प्रभु जीशु ख्रिस्ट ngona थाजदेबा मदुना मरम ओइदुना कैदोबा मखोइ अरेम बताएबा मखोइ लोइन सिरिएबा अदु अखोइदु समाने मसिना हैबदी अखोइना प्रभुदा थाजरगवा प्रभुगी थौजानदो अखोइना फंगलबा मतुंगदा प्रभुना अखोइदा अनौबो पुंसि पिबिगनी अखोइ पुंसि महिंजे अहिंग अहोंगमो पिरकनेबा अदुना अदुगी मतुंगिना अखोइना लाइ मुर्ति लालोय हाइरिबा म्याम यातंगापगी थबकसिंगजे प्रभुना अखोइगी थमोइदा हापसनखिबा माकी धर्म चेंबा थाजबी मपाना फंगबा धर्म चेंबा दुना अखोइ पुंसिजे ओंथोहनगनेबा मदुगी ओनबो पुंसिदो फंगद्रदे अखोइ क्रिस्टियन ओइबा नतेबा 15 da ko because maramdi the law worketh rat hadi wanda thanga sina asawbo heleba bi wanda thang indragadi sibagi dandi do phangeba maramdi wanda thang laitabada pa laite wanda thang laitragadi koine ten kamamen je khoti piram dragadi khoi pa laiteba aduga amarom da haibe circumcision je abraham hoite piram draba ishona abraham da circumcision ha je piram draba adudi mahanam मसी तौदबदा कैसु कायदेबा अदु मंगोंदा पीरबनिना पीरब मतन अब्राहम नंग सर्कमसाइज तौको हाइना पीर कांद माना तौदब तारगदी कैदोबा मसी इशोन हाइबे इंदबा मखल अमनेब हेंको होय अखोन हुजिक तौनी हाइबे नते प्रभुना क्रॉस सिबा मतमदरी लोइन लौबी खरेबा सर्कमसाइज तौब दरका लैतरेबा सिगे मतुंगदगिदी प्रभुदा लोइना पॉइंट तौदुना ताकपनेब अदुबु ताकतंगै ममांगददी मसी मंगोंदा थाजदबा अदुकी चाइंग अमो ओइना पीबनेब मदुनिसिदा हाइदी मरोइना सिदा कोइना मसिगी चैप्टर 4 सिदा पल्लिबा लो जे मरोइना कोइना येंगबा तारे कंटेक्स्ट के मतुइना या कादी सर्कमसिजन ने अदुबो कोइना 10 कमांडमेंट दसो कोइना अप्लाई तौबे याबा हेंगो 10 मरमदी 10 कमांडमेंट ngakpagi mapana कोइना आराम खुमम फंगबा नतेबा जुसिंगना 10 कमांडमेंट ngaina मखोइना क्लेम तौवे अदुगो मखोइना सर्कमसिजन जो सर्कमसाइज तौवे नुपा मखै उनकाए अदुगो मखोइना अतै सेरेमोनी लो म्यामसु मखोइना लाइ ngaए फेस्टिवल म्यामसु ngaएबा अदुबु प्रभु जीशु ख्रिस्ट ngona थाजदेबा मदुना मरम ओइदना कैदोबा मखोइबु ईश्वरना जस्टिफाई तौदेबा अदुबु थाजबा जिउसिंग अदु खक्तंबु ईश्वरना चुमहनबिएबा मखोइदा धर्म चेंबा फंगिएबा अदुना ने मैथ्यू 5 ताइदो नखोइगी धर्म चेंबदो फरिसीसिंगी धर्म चेंबदेगी हेंद्रगदी नखोइ ईश्वरगी निथोलाबागदो सलो हेरे मानि स्क्राइबसिंग अमसुंग फरिसीसिंग मैथ्यू 5 तनिको स्क्राइबसिंग अमसुंग फरिसीसिंगना मखोइना प्रभु जीशु ख्रिस्ट मु थाजदेबा मखोइना खनबजे प्रभुदा थाजद्रगसु मखोइना कोइना सेरेमोनियल लोदोंग आगा अदुगा 10 कमांडमेंट तो इलगा मखोइना धर्म सेम फंगी अखोइ अरांग खुबम फंगी हाइना मखोइना हाइबा मदु लाले पोलना मसी रोमांस द लाइरिबा इस्नाउसिंगना की कांसेप्ट दु मदुमक लायबा मदुगी कांसेप्ट तो सुम थोंनिंगाइ की दम रोमांस द लाइरिबा ज्यूसिंग अदु द महाना मसी इबनेबा मसी अखोइना कावगम सिको मसी अखोइगी दमक तसनुइ हाइबने 10 कमांडमेंट लैत्रगदी वन दो लैतेबा हेंको अदुबु लो लैबनिना अखोइना पाप हाइबसिसु अखोइना लैबा मथंगदा अखोइ येंगसिको 4 गी 16 to 19 therefore maramudana it is our faith that it might be by grace masi thajabadagini haidi thajabadagi orakba khuding mucha thaujan gineba thaujandagi oirang gi damu maramudana masi thajabagini aduga aroibada to the end the promise might be sure to all the said aduga wasak pibado kanbi mapu lakani kanbi mapu aduriki mapana kanbigini haibado dara khudemaktaneba adu masi kaidoba law not to that only wishes of the law ngakpa circumcise tawbudo adu khaktagi da nateba but aduga abraham gi thajaba leiba makhoi adu daneba which is the father of us all haidne hanko haidi law ngakpa हाइदि थाजबा लो ngakpa हाइबदो अदुगुम्बा सिंग अदुगी दे नेबा खोइना सेरेमोनी लो ngakत्रगसु लो ngakpa हाइदि सिदा मिनट जे तें कमा मे हाइबन नते को इस्नाउसा अखोइना अब्राहम की थाजबा लैरेगा याथंग तरा थुगाइदुना लैतारगदि मदुदि प्रॉमिस तो नतेबा मरोइना मसिदा सर्कमसिजन सेरेमोनी लो सिंग अदु हाइबनेबा मसिदा पलेबसे 17 येंगि को असमने इख्रे
I have made thee the father of many nations. Pithibida chat kyamung ke mapado aina nangbu ohen khre. But before him whom he believed, Adam before him whom he believed, mana thajaba adugi mamangda kanano man thaji isho neba. Karamba isho asiba bu hinkalanba. Adugal laitaba posing ado arai bugumno kauthokpa ngamba adugumba isho aduda thajaba adugi mamangda Abraham je aikoigi jati kyagi mapa ohen khre hamne. Aitinda who against hope believe in hope. Who against hope id asa laitra ba phawda mangna asa da thajageba. Kudamona Abraham masigi meaning said that he might become the father of many jati kya marungi mapa ohne according to that which was spoken ngang thokibadi matina social that should be sumna nangi dara oigini habdi Abraham da sahi chama suruba matungda nangna sana pa ama pokani ada sarana matamdu 90 sure mauda sureba adubu sahi chama mana sahi chama surakana magi nupina sahi mauda surakanda hai angangi magi angangi pokpigi matamdo hentokra matamda siraba matamda ishona nang nasa pa ama pokani nangi dara dagi pithibi je pithibi kanbi mapu do nangi dara dagi lakani aijekit nangi dara dagi lakani hena ishona wasaki bado madu do kaido maju oithokta bane ba mi amadadi asa yawta bane ba kaido nundu oithokta bane ba adubu oithokta ba taraga su man asa laina mana ishora thajai hemne masida palije masine Abraham gi thajaba je ko ikhoina ngamloidaba sungamloro hena khanbado adu phawbda ishona ngaman kani hena thajabase masine ba Abraham gi thajabase aduguma thajabado ikhoina laigidabni hena. Verse 19 da and being not weak in fat ma thajabada sonbalaite he considered not his own body now that matamdu ma ki hakchang sire aduno ishona wasak pibado thunglaro haibado mangonda mana khandeba mang matamdu sei cham sure aduga neither yet the deadness of Sarah hego aduga Saragi magi do aduju si rabado adu mana si de haina sirabani angang pokpe matam ne adubu si de haina mana the mana khalle masini magi thajabde kari dabu khoi taibong mi do ta de masiko aduna ne Abraham de thajabim pa ko hise maram de shono wasa pikir madu tawgane hamne madugi matung dagi mana angang do phangaba matung dagi mana mamangda ishona haibe in the khara lerame engo haibe in the khara lerame masin thibu oida bangang khara lerame adu matamda adugi matung dagi masa do phanggiba matung dagi ishona taw haiba mukhi ma loi tore macha kalu haju kali masine ko masi ma ki thajabane ba isnausing khuneng se 20 to 25 ta khoi mu engchi ko khar samjalagi loisina bo hanarage mahana ishogi wasak aduda ko mahana ninghanaba leite thajadabigi mapana ninghanaba leite adubu maki thajaba aduda yamna thajaba adu yam kalami ishora thagat pirami verse 21 da being fully persuaded mana mapung phana thajaraduna what he had promised ishona wasak kraba ado he was able also to perform ishona sumasi pangthopung ami haje mana thajeba sinausa aikoi aina mamang thajegre ishona kariguma ma aikoi da wasak piba taragati Bible da kariguma wasak piba any command ama piba haje madu ngamningai shakti grace ado ishona pibi kramneba if you love me keep my commandment example John 14:15 nangna ibunung shirabde egi yathanga u haje masi kedoba yathanga khoje ngam aikoi na ngamganeba kanagi mapana magi thaujangi mapana adugi dama ishona pibne ngamloidabado aikoi na ngamloidabado ishona hairoiba aikoina ngamloidaba ishona haiba taragadi karamba ishona ba aikoigi ishoda yam minungsi khangba ishone mana ngamda aikoina ngamloidabado mana sungpi piroiba mana promise amu pigiradi madu pangthopa ngamnaba sakti adu lakhrabni habse aikoina kaungteba maram aduna mangonda ko it was imputed to him for righteousness mangonda ko thajabado pikheba magi thajabado hapchan bike imputed righteousness habse imputed righteousness has become justification as it's a money ko aikoi je ishona suman bire haiba matamda aikoi dharma sem hapchan bikram neba adubu haiba dharma sem maduna aikoi gi thamoi da laigiba taragadi aikoi da imparted righteousness haibide pithorokaneba dharma sem madu laigram dharma sem ba laire haiba gi sakhi haibidi masin thibanga ngaro oida banga roi laimuti lar roi imai pan haiba ingani mitumyo lana roi mi hala roi mi gi lanthum hura roi kalakpa mi hobo lai roi ba masiko
madu ishona ikhoida happy ki dharma semba du gi ne madu uthora ne ba koi gi punsi da ko aduna important pi dragadi important no mara modena important and masibu sanctification ay ga khoi na khangne ba verse 22 da it was not written for his sake alone ma khakta ki ma ki maram gi damak masi ibanate masi that it was imputed to him ko aduga mongon hapsi magi maram gi damak tan nate ba ekoi gi damak sune ba mas daije 24 da but for us also ekoi gi damak tan to him is shall be imputed ekoi du hapsan beginner if we believe on him that rest of Jesus our Lord from the dead asibadagi hinkat ki ba Prabhu Jisu Christ to ekoi da mongon da thaja ba taragadi hinkat kraba Prabhu Jisu Christ to thaja ki ba tarde adu ekoi du dharma sem hapsan beginner ba ishona ekoi da dharma sem hapsan bikragadi ekoi da pithora ne ba who was delivered for our offenses ko am phajamni ko ekoi gi ahun rangi da mahak Prabhu do pithok pi ki bani aduga was raised again for our ekoi bu man biningai ma mu hinkat ki bane ba kana misna hai cross ta ekoi gi arang ko bam se cross ta pi grai ko madu yam lale masina habje cross ta ekoi arang Prabhu na cross ta sibi khra ko arang ko bam phang de ko Prabhu na phangba taragadi mana hinkalam da su yare ba Prabhu na hinkat pa je ekoi gi justification gi da mu mana hinkat ki have ne ba masi ekoi na kawgum si nausang aduna ekoi na hojik tangkhriba si de samlam na ekoi na khangye madudi Abraham na karam na dharma semba phangi have se mangna thajaba mahangna circumcise toba ishogi ten kamame ngakpa adugi mapana mahangna dharma chele have nate adubu mahangna ishod Prabhu ngonda kanbi mapu adu thajabado chena thajabado madugi mapana ma dharma semba phangi have ne adubu Prabhu da mahangna thajagraga Prabhu na mahapu suman phikraba matungda mangonda kaidoba ishona haibado ma ille baduni ko kana misna ekoi Prabhu na ekoi bu suman bikhradi ekoi haibe in badar ka leite ya thanga badar ka leite chamasi aran bane Prabhu na suman bikraba mi aduna dharma semba ohen khirba mi aduna magi punsi da dharma semba lei habse leire mahak dharma semba mi amane habse mahaki wangang sangang mahaki punsi na ulakane ba aikhoina ishonda suman bikrabane habse madune ulakpa adubune ba aikhoina longa pa haibse ulakpa adubune ba aduna masiju kanai mapana ulakpano Prabhu Jisu Christ gi mapana longa puju Prabhu Jisu Christ gi mapana yathang aduga aikhoibu dharma semba piba aikhoibu chumthok piba aikhoigi arona yandegi kopi basu Prabhu gi mapana punam arang ko mese Prabhu Jisu Christ gi mapana aduba ayamba Protestant isinaw sinade kaidoba aikhoina lo ngak paje Prabhu gi mapana aikhoina lo ngak pangam de na thajeba masi aran bane Abraham degi anu miyeng biro Abraham ki punsida ko ishona ma dharma semba father singi mapane adubu ma ki punsida ko ishona yada ba thab amta tawtabne ma lai muti latte ma ishoge ming are amda pande adu atithi singbu ma na pajana pija pithak tawi ishona ma dharma sele hai mi huran ba tawde mitumyo lana ba tawde karimta tawde ba ma thajaba ishona sabina thajaba na sanu pakalu haibun tan ma kale ishona ibam kha ille aikhoisu adu mai tawdana ishona akhoi chuman bigi ba mi oiba tadi ishona haiba mukhay ingani bible haiba mukhay je ingani habsini tabri mayam de ishona bopi wesnu partana habse sagad lei pa yam thakasare matau karamna Abraham butha chuman bibra haib jo khoina khangkre adugumna akhoi chuman bigini ishona ipa ishona na akhoi chuman biba taragadi akhoi da dharma semba biba taragadi haiba dharma semba akhoi da leire habse akhoi gi wang changa akhoi gi punsina madu utkani haiba khangan biba asigi da muthagasare tabiri ba khuding da bo pi boysna Prabhu min da khuram jare amen.